کۆمەلەیە کوردی یا چانتێ و ئەنتەگراسیۆنێ لە باژارێ لینزێ یê نێمسایê çalakiyek li darxist û kesên serkeftî xelat kir. Komeleya xwendekarên Kurd ên ku di xwendinê de bi ser ketine, her wiha kesên ku nûnertiya wan kirine û zarokên Kurd ên ku fêrî Kurdî dibin bi şahiyekê xelat kir. Di şahiyê de hejmara Kurdên Rojavayê Kurdistanê bi cilên xwe yên netewî beşdar bûn. Axaftin hatin pêşkêşkirin û behsa giringiya fêrbûna zimanê Kurdî hate kirin. absolviert hat. Und das finde ich wirklich ganz toll. Ich möchte den چه بوج بو خاطره خورد کچه کردی روجاوا یخونا تمام کرنه و از منی خواستندنه و تشتن سرکفتی جی بیکانی تشتی ولو جی سرفرازی ام گل کی پی کیف خوشن و اف کوملا وی کاری درابه و هاش خورد و کچه کرد هیه و بهتیر مالبات کرد بگینه هف سراسری باجار لینزه و نمسای و دیار بینه دونیا سرکفتنا خواندوان کرد باجار زیوژه انقلاب تکن خواندوان و زاروکن بچوک یه وی کومره بجداری فکر زمانی کردی دبن کورس موزیکی دبن اموان خلاق دکن و ام بهیوینه چالکین جوه باشتر چه دبن و گلک کردینا وی باجاری لیزه زارو که خواه وینن وی کومره فری زمانی کردی ببن فری موزیک ببن کلتور خواه کردیش بین لکن